ki khubor ka bate si TV Rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nem ya ga jing shakri ga jongka baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 ar pusau Ka numero Institute of Professional Studies Hotel Management Shillong kum Bynta bedan Bynta lang ban Rakhe ka World Tourism Day mentagasngi ka punya trek unai lur klimi syakmat ban Pynkhuid ya kanan Polok kani neps kade ka way ni Islam ajingi kai hagal yang hospitality kemudian hakas nong nong mensong kedat Shillong haga diga sngi ban Pynkhuid ya kanan Polok lor menyishim Bynta lang di kena puli kani ka joka ajingi kai bekin thop bikin thai bat shinrang hapo ga jingalam usan tahan kani ka institute uba welborn khar umnoy kino hikai ba kum juru gi kena puli hashwa jong kani ka Islam ajingi kai kala penlong ru ya ka signature campaign ya ka blawan menyishim Bynta haga diga jing Pynkhuid ya kanan Polok Kulisi bun ba epi buat kumju tim jong pi bro huai sai sin pat te ka teng jong ada welborn karbnot ngari un chat jong ni ka institute jong ka NIPS Institute of Shillong campus te matak si jing don jong ni kalong kum si Bynta bangyo ban ya Rakhe ya ni ka si bolong ka World Tourism Day te nakaliang jong ka NIPS Institute of Hotel Management Shillong te ringkat bang jing don lang jong ni khna matak si kumba san phogut san photam ei banglayo ban wanilam Haga bangi layo ban ya Bynta ya kini ka cleaning drive kini ka jaka bangi la pelong ta kasni ya kani hi ngile anak po sa por he man la usnam hi ju Bynta bekan te om dei tang kini jaka bar ki Bynta bo peru ban indang ya continue hiru nang nismat